Hey, have you signed up with BLUNET yet? No? Well, let's fix that. Head over to www.bluenet.co.nz and hit Join Us today. All you need to do is fill in your name, date of birth, phone number, and a few other details. This helps us get you set up faster. We'll also need a photo of your ONT serial number and your modem. Not sure what an ONT is? Don't worry, this is what it looks like, and every house with internet has one. And make sure you have a valid ID and a utility bill or government letter to confirm your address. When you join BLUNET, you're not just getting fast, stable internet. You're also supporting shows like Tautai A'e, Breaking Waves, and Sports Salanoa. Your BLUNET subscription helps us bring you more content. If you sign up this month, you get $10 off your first 3 months. If you have any questions, call 0800 258 638. Join BLUNET today. Talo for lover, and welcome to another Moana hotel. Located in the heart of the Vaitele industrial area in Apia, another Moana hotel is a place where comfort, connection, and genuine Samoan hospitality come together. Whether you are visiting for work, spending time with family, or traveling independently, we are here to make you feel welcome and at home. Our hotel offers a wide selection of spacious and flexible rooms, thoughtfully designed to welcome both family stays and independent travelers. Our single and double rooms feature modern design showers and bathrooms. Our family rooms are generously sized and thoughtfully set up to accommodate families of all needs, offering a relaxed and welcoming space where parents and children can rest, connect, and enjoy quality time together after a full day. Designed with both comfort and practicality in mind, these rooms are ideal for longer stays and family visits. Another Moana hotel also offers well-appointed conference and function rooms that are ideal for meetings, workshops, family gatherings, and special events such as birthdays or weddings. Whatever the occasion, our spaces are prepared with care to support connection, productivity, and celebration. With restaurants and food spots conveniently located nearby, you'll be surrounded by great dining options and warm hospitality throughout your entire stay. Book your stay with us today and receive a special discount when you mention Hana, Asiata, or Martin upon check-in. Visit our website www.anavamoana.com. SMI Hardware is proud to be Samoa's leading provider of high-quality steel, metal, and roofing solutions. Colours inspired by the heart of Samoa, from the deep blues of our ocean to the warm natural tones of our fala and tapa. To the vibrant greens of our island plants. With over 12 colours to choose from, you can find the perfect look to complement your home, business, or community project. Built to handle the sun, salt, and storms with strength you can rely on for years. For durability and for style, SMI Hardware is your number one choice. Mo le whaongai no le talo voucher. Dal www.pacific40.com ilo penga te whailangi. O na whiriwhiri no le au nanga i te whaongai na e pei o whaatonga, prepaid, pili o vai, pili o moli, e mwhawhana utuai le ta vale le ngata whailea, tūlanga tau I tau mafa, ia po se keke o le whaipuiponga maso whanau, e mawhai fo I ona okai, tau o le whausi no whale, mautu malao I Samoa.
mai ona filifili le unanga te mana ona omile ona filifili le o le whalaoloa ma le nu o lo iai le nei whalaoloa mautinoa ua sa o le lei le whalaoloa ma le nu filifili le au whai o le talo whakauta te fia whatawina mai le tolu se furu fitu se furu se lau tala e o atu lava i le lima se lau lima se furu tala ona filifili lea o le upu check-out le whaamautu ai lau whatau ma le tua whaatu mo whaamau ngai peo lo swafa antoa i meli po se numero le telefoni e maisio le tuatusi Polo ainga i Samoa, mana tua, whaatumu le swafa, ma le numero le telefoni. E lua awale mawhona e tutongi na ilo whaatau. Polo o avanoa le online banking mo New Zealand, ma le visa card, ma le debit card mo so se vainga o le lalangi. A mai aloa, ona submit leo o lau whaatau. O le teimi la vai mai ai lau whaatau, o le a fiti se wha ai loilo ilo ainga i Samoa. E alai se te autostusia i le telefoni po o le emaili. E wha mautu wai le whaatau. Mana tua, Pacific Food, ma le talo whavauta. She gets them feelings every time I feel it, telling me she with it. She like how I kill it. Yeah, she like that ooh na na na, ooh na na na. She like that ooh na na na, yeah. She gets them feelings every time I feel it, telling me she with it. She like how I kill it. Yeah, she like that ooh na na na, ooh na na na. She like that ooh na na. Welcome home, where every guest is treated like a VIP. As you get ready for your departure, begin your journey at the main terminal check-in. From there, head to the VIP terminal on the left and make your way through security. Then, step into a space that feels refreshingly different, modern, newly upgraded and designed with you in mind. At Faleolo Airport, VIP isn't exclusive, it means everyone matters. Relax in a calm, air-conditioned lounge, catch up on cable TV, or simply unwind in a quiet, comfortable setting. As you wait for your flight, enjoy your first round of drinks and a selection of delicious Samoan cuisine on us. For just 115 tala for adults and 25 tala for children under 12, you can elevate your entire airport experience. Simply book online and present your receipt upon arrival. The VIP lounge at Faleolo Airport offers both downstairs and upstairs spaces, giving you the freedom to relax your way. Whether you're sending final emails, joining a Zoom call, or just seeking a moment of comfort before takeoff, this is your place. Talo Falava and welcome. There is no better way to support the 685 than to buy locally sourced goods. Here at Tasi Market, owned and operated by Samoans for the Pacific. 1, 2, 3, 4, let's go! Hey, I'm out! Hey! Oh yeah, yeah, yeah! Oh! Sing it, all I say! Christ in my vessel, I can smile at the storm. Smile at the storm, yeah, yeah. Smile at the storm. With Christ in my vessel, I can smile at the storm until He guides me home. With Christ in
ata ile afa, ata ile afa, ata ile afa. Aya Yesu iluva ute ata ile afa. Say yo ilo ainga. I'm steady through the storm. Waves trying to test me, but his peace keep me warm. Anchor in his word, yeah, that's how I stay strong. Faith on full throttle, can't steer me wrong. Enemies approach, but I'm calm, no fear. Cause the captain of my soul's always near. He speaks peace, be still, sees quiet there, roar. Now I'm sailing with purpose, toward heaven shore. Sailing, I am sailing home. Come on, come on. Sailing, I am sailing home. With Christ in my vessel, I can smile at the storm. Until he guides me home. Sailing, I am sailing home. Sailing, I am sailing home. With Christ in my vessel, I can smile at the storm. Until he guides me home. Oh, yeah, 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 yeah. Yo, 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 yeah. O fia ngai vai ngo laso whakalofa whawhare aku ko paia mo ko malu yung kulanga whalupe yung kupu mo ngai ia po whea lava lo mo mai ai ngai whai whasa longa marka ko po kala marka ko iai pe yung kako masang iai ngai as whalai le whapikoa ngai la waso le whapikoa o fia wa whakasi maskasi o malo whalolongi ar kako malo ma ke ko ru aku ngai fia kusa foi mar fanga malanga ia me se foi sa il mongui or ka ko malo Samoa o mele ia o ke fa ka lofa mo fa felo ia lo fionga ni minska o tourism or commerce industry malaipa mal trade negotiations ia o se ongi mkafa yoi mangi kiuki se kele o lo kau ave lo fionga honorable Fata Ryan ia whakaro whakum whawhele aku na nganga fia i ngai vai ngor kako pokalama man ngai aso. Ja. Alo whafkai lang. Ngori a kau. O whakaro whoide. Pasau sangwa sangbo ngai fiafi. Sangbo i kawhai fia lololangi. Ja, o wholo whakum a whaku. O pa ia whakala lei. O ia whale malo. Ia pe whare ngu. Maro se fuama, langi magi kula fiafi.
Ele ko mo fringi lau. Pa kasi mai foi po kalame. Ya ke ma foi wo. Ro po yaso ko le mafuka. Ka mo la por fenga paroka. Ya. Ko kai le ko ro mo ngia mo. Pa so foi wa foi fa fo angar. Ka ko ku ko po ya wa ya. Ora foi le ka fenga malo. Ya malo se fo. Malo se fo la fionga miska. Ya o mo fo mai kaule ia kele o ke kau ave no fionga miska. Pe foringa mai e uia nga kele ai ko ngeki fa kasi umba ma so fa kasi umba ia o kele ia le ilau ngalu ai ngi fa fika audio o so kanga ia pe o sira ku fa ngofia wa lo foi sa ke kula mai skasi paiong ia le kuris ia wa restoration ngale si ba nga fo lo ngaluenga ai o lau background fa pisingisi mau portfolios ia wo yai po ke fa malo foringa mai e kau mai fia wa mo se ava wa fa lo ke linga ile ya ka mai male experience le ya o po se ka mai fo wa nga e soi fu mo ko ngore ai ya va fkai ya va fo ia le va fo mai foi le pa ia le ku ya sa le la bala o no le kau ya fo ia le inga le ku kai foi le ku ai fi inga le fo ngali pa ni bi musu eu ko fi fa ka vai en quando eu pingi se no ngai malai pa eu fo le trisi ma ya ko vai no si ya e ko fo ia se ko ma ko lo ngali ka wa mo fa nga Samoa e se o kinga ya ko langa foi ya tau le su marifa ma le ka mo fai mo foi pingi si le ala ile le tourism ko lo langa ko lo kinga fa nga benga ole tourism sector Samoa ya ole mi kanga foi nga lo ka ka wa le kemi eu mo se bo e fa wa le ka ko se o kinga nga fai mo ra ku ya ke le bo se o sa nga ya ile ka fa nga mo pisingisi ya nga si le fia lo fa le ka ya o ma ko foi nga ya o ka pisingisi la ya ko ngore ya ngore ko mbe le fio li pa ni ya ora bo se fa ka wa ya ya nga mo ra ku ya pe ka u ya so ka ima pisingisi o leipa ala manguia ya o tourism o nga wa fenga mbalo isi la makanga ruenga e mo ai ko pe mo wa ku o makanga ruenga ye o mo wi sharing iso swangi ka ko kama inga me se la bo ya kala ku pe ka usanga e si fi ba nga le do fa ba kai yo le la lo le makanga ruenga leipa le ke vai ke mi gai yo mo le le ngi kai le ku o pe malo si ka wa makanga ruenga i lo kura i mai fata si ka kango pe wa nga ba nga ka kiri yo ku i lo kura i mai ma veo minska o le ase va nga sili o nga lu kau lo kura fa minska ele ba ye ka nga o le lu kau kele la bole ka po inga la ku ya ma le expectation la ku yang kai ele fai ngofia na ruenga le akau e la wa kurai mai ara fai ngofia pa mo ele ya le nga ruenga ele fai ngofia ya pe fo ngakau pa fkai wo ku mai ya nganga ruenga ya singa mam lamba le ki nganga ruenga ro pa pu ngi kai ya nga ruenga ya o lo wa o langa ka ma ku le akau o la dream da nga ye o ke o par mengi o wa o nga mai ya sa ko disi nga ya la mo aku o ke o par mengi ran o lo o langa ka ku ya lo wa o langa mai ya lo le kiki e visili fo ma ko u ye fenga ma ba ko ai lo wa o langa yo ko ku ya o la o nga o la o ka ko lo nga sa e pa ka le ko lo fa ka wing ya pa mo ke mingi yo le o fa ki ngol nga ruenga fa ma o nga ruenga ko fia ile fi li pan bia be se ko ku malo skaimika fa lo ke linga ngisi o nga luenga lo a fiai ai sika se si mo la vale o ko va eso sa no pusa va dinge le limo va so ka no va Samoa sa e malanga mo Geneva is fon kanga fo le wipo fa singa o kala fata il ka o le fongo male
Al mai vai aku ngai o enga fai mo sugar pasifika ko fongo le pe ila mai ka o. Ya, whafkai o le sa o le rama le sa wanga sa wa maka le ufukanga o le se mera sokolu o Julai. Ia mo fa mo le Switzerland Geneva. O le waipo le World Intellectual Property Organization. Ia o le whalapukonga rea. O le hui lalo o mkanga ruenga o leipa. A kako i lalo lo wawainga. Ia whafkai le kua o le il fongkanga rea. O le whongmongua ngai o le fongkanga le i Geneva kau saka umarapa. Marangai miska maranga pulisi le mkanga ruenga. Ia mangisi foi o visa o le mkanga ruenga o MCO. Ora mai ka wai le atau o ke le se a ngā le whapukonga le kungu. Ke le o le waipo ai intellectual property o mea pui ai ka ko mea singa. Ia. Pui ai mea singa le kungu. O le kakau. Ia o le kakau. Ia po le malu. O pe whakunga wasa mo i pespesenga. O Tautai A'e. O le reima. O traditional knowledge, traditional cultural expressions. O mea umai pui e lalo le. Whapukonga rea. E o ai kako se kulo lava ai. Kako la au e whai e vai la au. E a whai e ke ua peo whai e whala au menga. E mawari kupe hera kungu. E o wharai i ke leo o kako whafo ia whasamoa. Wa e le whongkanga mako waipo sa whai i le le sa ka ua lau launga i Geneva. Sa whai i December. Sa wera ia ngai ki ngas ko ko ka la sea. Ia masui o le ofisa o le ngako. Ia sa il whongkanga rea pe o isi nga mea singa rea kungu ma isi ngau le kako mkanga runga. Ia pui ia. Ia pui mai ia kuranga ia kaula vai a Samoa. E ke le ka se lenge mo ai lo fenga le tau. Le nga o ngei o. O sa maka no mo le fenga kai foi le fenga le. Ile pasa le fenga to le fore andela sa ba fenga i telefon. Ia so ka sanga i. Ya mai se fa se kingo kupe nga mo mai sa mo i ka sanga i ke mo o mar ke mingi le. Ro po ngani ko ke le la. Le ka pe ga ri po ki mo le. Mo ka fenga maru. Ia le fifianga nga ia. Ia le o ka sanga mai fa le fogo. Ka sanga fogo na le o ia la o ka sanga sa abile. Director General o le Singapore. Director General vai po ia le o ka sanga pe fio xamo. O le ka ni maro ka ko i falurunga o mar Pacifica. Ile intellectual property officer al Pacifica ko ia le o ka sanga ile. Director General. Ia fio ka maro ka ko ia ko ke le bole se nga mo. Wele o mbela Pacifica ia le fio Director General. Fa fenga mo ka ko kupe melia. Wai o ke ba ko pui ngo o fonga o me ko kingo ka ko po me singa foi nga kau. E la ka kau mo me fa penga wa o si me ke mai ka wa ku. Wa o ko ki aka ka wai ko wa ku ka ko ka mo ya se designs pa wa. O le IKEA. Fa sa nga fa fenga mo ka ko kupe i intellectual properties le ya le pui ka fa ka ko pui. Ia wai lava ia ka ko system ole kanga ruenga. Wai lava ia kukunga kanga ruenga mai fara bukonga. Mai e fa nga ia ko inga mea singa ia ka ku. Lawa wai lava ma bangwar ke mingi. Ia so se kai mi ai e pe o ki fanga ia ki sila ia ia kurang uma penga e voi i fa kunga i ka ko pese. Ia ma kurang uma penga. Ia lawa ia fa ma bangwa. E pick up umbala vai e fra bukonga. Pick up ka kumbakanga ruenga. Malo. O le ala se lumanga i o ka ko i mea e fa pulia po mea lawa ke le o la se vaenga ka lumbai ka usanga o kea o fa pulia vaenga le ia mo ka ko Samoa o le ke va kulenga e representing i Pacifica ko ka no pe ka o i le pata Samoa. O alwalu luma sa mo vaenga le ka ko le ka foi pui ai ki mo me singa sa mo. Ya wa kai la wo ye le ngau ngan ka venga. Ia fa ku puria ia le ia ma fa bo pele ko mai ka ko ofisa.
O le kulanga fo le kakau ma le malu kamai kai. O le ua iai le polo keki ngā luka penga enu kanga ruenga. A kongo e foi koloi Samoa. Ia whakan ngolo ma le malo fie Association la Samoa. Ia ma kulanga foi le kakau. O le kemingei. O le i o ka kou i kulanga e. Ia ka longa whamua ku ma kulanga ia kongo e foi koloi malanga i Samoa. Ia la kalo se pa whero inga mala kou foi. Ia pe foi o i le Association malo fie. La foi ele o kemingei. O lau e polo keki e mafai inga ko fai a lolo mele ia wha kupuri ai ane. Ia wha moe ele pui inga ko mesinga ngai. Ia lau e polo keki e whande e ka whakarongoarea ma kon mukanga ruenga ma le. Ia ma le Malo Free Association. Nga mai ala fongo i Geneva e malanga mai ngai ngusila no fianga Minska. O ke vai ako o fofonga umama ma whakakianga o pokalama sa ko kongi umai ngusila ia whakupe umai ngusila fofonga ia. O lengo vai ako ngalua whaeloa i ma le fianga fo i sui pari mio ngusila ia wabasa mana ia fo Western Peters i lesung fuolen ke ngai. Whaisau saunganga i le lua whaeloa i. Ia, o whakai, ke mau fo i o le whamabunga sa iai o le whongkanga le ka o le fit partnership for the future investment and trade. Sa walau lia la whapikoa ia kako Samoa fiki. Ia rengo wa mai au le kako whai masui o Samoa. Ia ma le miska fiki ana po tikota. O le whamoe moi o le suongo kungu le partnership la New Zealand ma kungu ia suongo. O ia ngā lawa whawhai ngō whio whakawainga. Whakawainga le o kako reaching ngai. O le walauria la sa walauria ia maumua ma le whio miska fiki ia whakangoa pe fia choi nei Samoa i le group lawe ke mingai ko suongo kungu. Ia le la se ka pera wasi li poki ave i kako whio pare bia mo ka pingeka. Ia lo me ka o ma ia le famoe moe. Famoe moe la va ia e le se fala ko nga pe ka page ma le WTO. Dai ro ko nga ia fa fa ngo fio ka wa nga ia ka ko ia wala wa choi mo Singapore, Switzerland o Korea. Ia mai sia ku one. Ore e fai kuangi Malaysia ma Indonesia. Ia ngau nga renga ma nga ia ore wala ule fonga mai le fionga le. Wa wasa mangai ona po Western Peters. Ia fa ka ngoi nga la fa mo boile boka ko. O se me phone vele po se me le foka o le vanga ia po se me le foka ka wa maka le suongo ko i. Ole o ka lua ka o le foka lo lua ngai. O ia nga. O ka sanga nga ke foka makai. O so le foka lo lua la ngai lua wala ule me ka ko e New Zealand as an observer. You can make up a observer ma vai pe ka ke choi. Ia o ko le pa mo ngala ba ngai. Fa fa ngo fie ka wa inga. Ele va la boka ko ia kulang. Fai la fa ngo fie la wala la winga nga me fa ngo fie. Le ingi kiuke pongi. O a ko nga wala fa ngo fie, fa ngo fie ka ko. Mai nga yo le ka fai. E kulang nga fa ngo fie ia bai o kiuke me mari ade kele kulang ade. Ia ele o resiva nga ka no ye. Yo afraid, kau afraid. Kau va. Ya o kulanga mo pa penga le va vai ele. Fa ko nga ya o ku ya suong. Ko fin Pacifico e ko, mo Pacifico le ba ko le ke len fa lo mai ngu ya ma ko fa per ka ko Pacifico ka ko ma le be ko ngam fiki. Le pe nga ma uma fiki le, ka ko ma fiki le wala uri mai ya makai. Okay. So kai mo mo le. O se me le la silsila. Ya. Ore mangai e nga mo ka ko. E pe ngo fa ku se ya pe se li poki. E ka ko kapeleta pe. Petaria pe ya. Ai ku pu me ia o ko nga product si ko ki kilo ye ko ke benefit me me. Ya o export wa ka ko le ye ke me ngai.
Ia ke le lavo ngi ngi sila mbos ka dia. O le vai nga foi nga le ai le fa mo boy bo ka ku. Ia fa fa ngofia wala fa ka ngofia ia ka wa inga ka kuma. Ia me se lava ngi sila mbos ka dia. Ia ma i Singapore. Maro. Nga uma le lua felo inga ma le suipar mia ngusila le songfua ai so lua wa ku lua fongo ma miska o ya tot McLean. Fai singa sa wanga po le ka u lua fongkanga le. Ia ole kulanga na le kasi. Ole fianga ya ona po town McLean ole miska le investment so investment ngi sila. Ia ole whakakanwanga la pan ka pu rea ria makare fo ke le so las falei. Pamlama ki le mai le kulanga le ale. Ile partnership folder a ngi sila ma ku ia sulongo. Ai kongo kalwanga ia o i fa man kalwanga fa pikoa mo ka ko la ia ka ko wa ngusila mo samo. Ia nga o mea la ka trade mo ba investment sa fa ia mak felo inga. Ia si fia foi le fenga ia wa sa mana ia o le foreign affairs le la le fenga di panbia. Ia pe me sa le o ke se o kan ngoi le kulanga pa foreign affairs nga mea la ka wa inga le ma ko felo ia. Ia, fai sa o kala walanga o le kele le vesi nga wako vesi me sa mo fa pe wo saule le panbia wo kau fa la bela bela fa nga balanga le ke ba ku nga ese a kai mi lo ko ese kai mi sa fa ka se fo ila ku sa fo ma fa mo nga miska al panbia la ko ia ele fe ke nga inga ia lo sketch mo lo fo nga mal panbia kai mi nga inge a me sa fo ngo fa malo. Ya, whafkai lau whiunga rea tau. O tuafonga anga mai o Samoa mo. Nga koi Samoa i ka pai whia lau lau. O risi ngau 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 whia umai ngol pokalame. O kele fwoi kala o kau whasese kuranga ri ma umai male whiunga ri ripane bia ri. Whamoi moi. O ma malanga ri male whamapane bia o lewa nga. O sa ka penga mai lawa yang wari. Yang wari Februari. Ya, esere whia lau whiunga rea tau ya. Ya le wo ma ke kembia wa kai le ko mo le bongo a sa o ko lava ya ngai kampangi ngo ko le pia e sa mo ya le Mr Apple wala uria ma u ba ke mai ya yang wadi po Februari ya o foi le kampangi o phone here o le mera ba kasi ya o le kal sanga sa foi ya o kembia bongo yo kulo o le la mo ko ngala bongo kembinge o le wo i phone ka ngai foi ya le wo foi lo ko ma mo dong fa ke ko lo mo ka ko ngal ngai o ka ko wasi singa ia o le banga tiu o le nga wanga foi ngai ka pangi ngo ko fo ia me se ka foi nga malo fo ia ke ro fa si le ba le ko mo se mi ska e fa sa si singa ngai ile ia me se pa ne bia ngai ngi usit ma ska dia ia o nga wanga ngai sa ia ile ala wa fucking ko ke le se nga ma o mai ma fimo pa bia ne e fa mo va so ko ngi nga ka mi lo i e nga ka ngere no fai le ro foi i BLUNET o se me siri nga nga ia le maka ku mal vai ko foi i pokalama o male palmia ngo mo se va ko ke felo ia elenga kai community Samoa ma le au fa nga le ngai ka kokanga a ko felo nga foi ma le foi nga la ko sa o ma fa vai kai se fa singa o fam kala ngai vai ngai ko o fale whenga luenga ma sa ko whelai o sui o le maro musila ai mai se la ko lo whenga luenga bai kami musila la se wa ainga ma se mea o ngā ma se mea ko e foi ma oe e kakau o whaare lei o waenga nge sa rua a se malpalmi ai ma se ala o fio o le whafkai o le ngau ngonga le ngau ka inga ngasa e le whenga panemia o ka sa fo le ka wa ko lu su ko sa ka pokalame 20 years ka nga faile po Colombia ka kong sila. Yeah. Australia po 10 ko pesuli makausan. O ka nga yung swing. O ka nga yung swing ale po Colombia. Karong ba nga fa vai mai le. Le do su ka usang. Ya le nga la nga mo mo pa ni. Ya ese ai mbedi mba kula nga papenga. Ai le ai kingo ya imba makarong wo fo i ka ko. Ngai ka bangi fo yo lo fa fa nga ya lo fa ka ula ku.
ia kuranga ia le var malu ia le pata mbak fo foi mo o kar sanga po nga sa vi ai wa kan ko evaluate ta ko po kalambe ia ko vai fo ka ko kuranga be bang vi sa mo me bang vi fo ni sila ia wa ko ko nga sa ia wa ko lu su ko sang al si le vai fo ia le po kalambe e ko querer swinga mai na makanga ia kuranga fo ia pikanga ma kau singa fo ano fanga ia querer bul swinga o le leia wasa fisingia pe ia no fanga u e le ka yok pe ia lo foi sa fine plan manausen ia o fisingia ku sa we po le leile kau singa la ko le leime ngo foi ia o kau kingo mai la le lei ia ngaru foi ba ko se singa ia por kulanga nga sa nga la pa o mai ia wa e sia ka ku o sa bomba ma veli mai ma i veli mai ma kuskusimba ia le vai kingo ia le o ala o sa mo ka penga ma po angi swinga le wale nga i mo po kalambe le si luas ko sanga ma ke luas fu ka sanga ka luka ko fainga po kalambe nge ele yangi swinga ke le wa mai ka winga ba nga ile ia wa kele ia fa kurier ke ko kele o mai ia ma fa kurier o fa fenga lenga a i lausi le sila e yengi swinga kaunga fai e kere kau sa mo mai ni swinga ia ai i lausi le sila lo lunga i lo malau mai mo le lai fo ngai sa mo e yengi swinga kau o nga fai fai le vanga le dare ko nga swinga ni swinga lai ke wa no tinga e kere kau mai po ang swinga wa no tinga e ke anu ar ka penga ka more fa le leia kiri nga le ngale pa fe lu su ka sanga ka nga ingi si me si ya ku nga le mo fa le o ka ko vali o ka fa nga le nga mo si ma fa le fa nga mo fo ya ole pe ngo fa ya so nga ma mai ma ke ba ai po le le or ma u ba ai ke mi ya u ke le nga le ya ku nga u a ka nga ma ai la ma swinga fa ma lo la ba yem ka pangi ya ku nga le la ma ka penga ya ma pengi swinga ko ngo fai pere ai e ku langa fon ngumbela ka ko alo fa nga u yo mai nge fa ngo ngai wa ke mi nge ko lu afi monku ya ai fa nga malo pe ko si ilunga pe ko ku ilalo yo ko nga umanga ku langa umanga le la ka ngo ye yo fora fa ngo visa ma ku langa papenga ya po le ya le visa le fa nga pe si swinga ko fai e ka ko nga duenga we bunga wa fa nga malo ia mangu ia foi ka ko ka ko ri pokala o ke ro ke le se mangu ia ngi sira ri pokala mele o ka ye se finga ngalo fo le malo mo ka fa nga ngali lei inga ia o komegi o nga qualify lalo le quota mo la ko ye fa nga ku ba mo fo mangu sila mo pa fa wo se finga ngalo le fa finga ngalo le le ke ka ia ma mo sila ko mo fo mau pe fa nga ngo fo mau e wo e finga ngalo malo ye ko nga po o po kalambe la ba ya ka wa nga fa kingo pe o fa pu nga si no work o nga wa ko malo ia ko fo ia e nga ka fo nga mai nge nga due mo ngi ia ia ko fo e so so ngi fo ia ku o le visa ia le fa nga ke mi ngi limited purpose visa usanga le sawa no fa ke mi fiku masinga e ko fo ia sa udi mo masinga e ko fo ia e re se swinga be ma fa nga sa umba ngo fo ia ngi visa le ai ona ia pe ko ranga nga e se fa le visa ia le o le porta ia ese le fa nga nga sangi le fa mo le ko ausi o le aka fa so pe wala nga o mkanga o kikiama o mkanga nga ye ka ke ka mi bilo ke minge ole kulisi ole lo mkanga nga o tourism ye po ka fa o ke vai aku le wa suile le fonga le ngole ole o te wila ile mesina o vai nga lo mkanga nga po vai nga ofesa wele le suinga le sa mela le o ka fa wa ka mi ole o ka mi ole pe ma fonga le fa lo inga o Samoa e pe la baila lo fionga ka nga renga ya ka pu
ia waftai, o le kūranga le kako te wila. Ia peo le vai fo le whainga mālolo, whinga panepia ma kongi. Ka koe fo i ka koe ngu, mea singa o le kungu, kūmaanga o le kungu. Peo i kongu le vai aso ka wainga, ngā koe ka koe fo i e koe whakaua ma whalawiloa ia kūmaanga o whasamoa. Ia o kele o pokalame, ia o pokalame a renga ia i kongu o ka koe te wila. O le kūranga ia le pokalame, ia pega si le fieri a kaua o lua ngel kuka usanga peo. Pero o le rei asi pokalame mo le ka te wila. Ia ngau ngai o whakasi ka te wila. Ia marisi Singapore. Singapore, koe whamangaku ka ko saringa māloa ko amba ko whakaua. Ia koe whakaua fo i kūranga le ka ko vai aso rea. Ia o aku mbangu o whasamo, rea kungu. Ia me se voi ka ko kurisi wa risi le nga ko pe le yo ko ke mingai o ka kurisi ya e sui ale ngo me asina festival ya o le fa mafai ya ka ko le kuma ngo nga kai ka longa ya o siwa mo ko nga mo pena fa fele ia pokalama mo kumalo inga ia kulanga mai ia sikia ia le vainga aka ko ingo suile ingo mai le ke wila o ke lo inga o me singa ika ke anga ia a se me fole le wala nga o ke ko wale fi ka fa o mo ka sa mo ai nga ka nga o pa lang fo o le ale fa la lo le la ka ko fa la lo inga le festival le me singa inga ia silia ko ma fa ku lo ke wila inga i fa ka wo inga ka ka mi ia masa inga fo la malo wa a ka ro me singa pero i ka ko sa mo ka ko sa mo la me singa ka ko me pangi me fo mangi me ka wa o kero ka ko ye ngai fa fo e ni vai kero me singa sa mo o so la po kala mal malo si ki e lu ku nga malifi lu le vai nga le or ke wila ingo wa be se ke wila fa me singa festival ya o ka penga ngala we lo fionga pe ku nga mai ku nga ia ka nga ka ia o ka lunga ia fa da ngu ko fa fo imbai ka ko kirikiki o ko nga focus ya o le pesemba ba u si fa ngu ya lo fo ka penga nga mo le ka ko national purification sa ko e le fa ka wanga pa ma ka mo fe ngo o umra la fanga mi se ku malo le sa ambaka me ke Singapore ya fa u ke mbele o ka ko le festival mbesina festival le ala wa el fa ka wanga fa baka ngo fiemba ma ke wo ya ai ya o ku ranga uma ya le ko ka pena penga ya ka mafa ya lo po ya fa fianga fa foi de fef kai kasi e no male ma ko malo ilo kula e mai o miska o polisi ma fa la no Samoa a fai e se mea se aulo po se mea ka ua ke le Samoa o nga kisi le fia o kaiminge ka wenga fa ai lo la langi li fai mo la se mea fai ngai papel o le aulo nge wo le vango ngo fo ma kaiminge o manga la langi o mai ki ran ka upule le mele wo le vanga la se aulo i Samoa fai ngai ka ua la langi o kaimile o ki si le mar kaimile ku rai mai Afkai, ole lesile me ke le sa la nga mo foi le. E ke lo fionga i si foi pule. Ya o lo foi lo ka foi ai fa miska. O ka ko kulanga i kala anga ra ku. Kala anga ya ra ku. E nga pa ki si la fia le ata o le fa fo me sa mo. Kele kala anga ra ku ke le ku malo, ke le ngu. Ya ke mingi, e lo le fa lo inga. Le fa lo inga ma le foi ka penanga ya lo fo wa baka ngaru asi singal mkanga runga o ri singa va nga o fa la wi lo tourism ya o ka ko kala ku ya fa la ngu ya ko fu mai ku ma lo la fionga le ko mo ka ku ya o ri singa va nga ko ka penga ya fa lo wi lo vai sa mo wa le nga kai palang au ka ko ka kai fa ve sa ku pulanga fo le ngai
lo la lava pa o ku fa ia sa le lo so ngo le ka ia ko ke fu la ko ro ma ma mai ke ro ka ku ia la ku ia le ho ka pe nga ye rim ka ru a ko ngone le si le va ngai a pe ngi ko sang ia ko sang ro mo ba ku le ia va ngai ia mo ko fa fo ia le fa fi fo ka ko ka i ka fanga ma kuranga le singa va ngai ka pe ngai ye ko pitch fales ia o asi singa sa ru ka ro ngai ia ke le ngai ngai fi fa ko fa le ia kuranga ia i ngai ai nga foi o lo fa ia le va ngai o le ka ku ai i ka kom kanga ro ngai mo le ma le tourism ba sector ia le ke le singa ro ngai fi fa ia ko fa le O leo ke kau mai kau aku la whinga miska le 1.8 million foi le sa kokoi mai pa ke ki le fa pe ke le rapai kumalo le whanganga le ko ku aku le ko ka kala kule vongo ia te SMI whanga ai e leo se kaimingi kau e ka ko nga ia pa ke ki le e wha kingo ai pe kau wai kumalo e wha le la ko la ko makaanga ia po sacred sites le ko Samoa fai fa ka wanga foi le inga ia wa kasi nge va ngar kulisi ele nga ka mo wai kupe le malo ai mo foi kupe u mai ku malo ai mo se la le ele ku le pa fa pe ele ku ka fa la fa ka wai niu man ka mai ka mafa ia o ka ko foi PM fa ia nga kongi ia kulisi nga ia ka milo ma make sure e so o ku malo ai le le aku o uma ka penga fa le ma fa le mai wa kai mun ngo ia po por ko sang ka le ka mi le sa vai mai ma wa ngai sing ho fa ngai ko ki kia le ko ki kia le nga ma fa le ngai nga kai mi ngi wa ka wai o nga fa se fo ngai ka ko polo ki ki ngai ko ngai ngai fa ma ka ngo fi ma ve se ngo fa ngai ma wai ku pe u mai ku malo o la sa fo nga fo le ngai yo ngai wa o ku ri sin ka po ele ko ki e va kai o ke ma fo ile fa mo le sa le ia sa le la vale so ngone ka bo ia o le avongo le ai ku malu e ka sanga ila ku fo fa vai e ka sanga fo fa vai ele ma fa ia ka ngal bengo nga pu le ku fa so ingo ka mo ai nga fo i fo fa vai i ku malu kai kasi la ku ia va nga le penga ka ole kaske se mal million al nga ri ai e ka bo inga so ngem bai fo fa vai e ka penga ngo kulanga ia wa e sa le ia o kwai ke le si le ba ngo le ka ku ri si o ka ko ka penga le kulanga ia ko ngo ma fio nga i ka ku ma ka nga ia o lo le va nga ia e a no la ve le fa nga ia wala e o ia le fo e kulanga ma le ba ka mo le ka penga ia ka ko ka pulenga lau lima kau sanga le ngai o whionga fata miska a uma lima kau sanga ngai o fair le product ka Samoa ke manga o ia lau loa lau lang se mea lau vai kasi i ngai wa korongo fo ngai wa lau loa lau lang i whaai lo inga le ila lo lau kanga renga la lemse o le kuranga le ka ko ngaki le fiare ata wa le o i le mkanga renga ngai o le sinam kanga renga sa ile ku pe bola ku ke mingai ya la investment fo ya kuranga le fenga ko fa ngora ngor ka ko yuke mo ka ko lafo wala kinga ngora ku nga bo ke sila fiare ata wa ya bo fo le fo kanga par me karo ngi ko ki a mo ma ku ia i ku mar mo ka si o ka sanga ya wala mo ka ngan ya ngo fo ngari ya ya investment wa ya ka ko ku bo ngi se ngi wa ya kinga ya mar kuranga po ka ko ngaro ngai fa vai kai ka wa ka pena le ele nga ka fo lo bangi usi ya ka winga lava ngi si ko isa mo e fa ia ka ko 2 million ale mo ku malo ole o fa fika ke le ale ke pai ka wa ku o whionga minska i vaenga le yo me ka business o le whainga kanga ma ka ingo se business ke le la ko e loa fai business e whainga kanga ma ka business
La se fa inga alam kanga ngai le vai. La se ko inga wala fa ka ko sangi la ko inga ia ngai fa ko pulia le kama inga Samoa ya la ko e ye le ai kia ma le kama ia e finkanga maka finkanga fai. La we le vai nga le la lo le o la o vai nga. Le Samoa business hub. Samoa business hub le wa pero kulanga ia pingisi la iki ka wa kia le pe nga Samoa. O la wo ko uinga le si vai nga se lengel malu. E so songe la ko fia maka business fo. E fai foi awa onga ma. Okay. Ai voi se lengi e ma makului. E ma makului e anga ai la ko kele la ia la ku wa nga ia i wa nga le pokala miran malu. Le usi ki no 5 milion al kausan. Ia e ka pe ngai le ia ku langa la le business fo ia. Ai foi awa onga e sa o foi la pe ngari ka. Ia wa le ba fe o ka ko mai no foi business. Ia la wo ia ka pempena kan maka ngalunga. Ia so ngi le fa mo e fia maka business fo. Le fa kai ora fa sin ka maro longa le ki. Ia on ka ko fa o le ka karwa. Talofa lava and welcome to another Moana hotel. Located in the heart of the Vaitele industrial area in Apia, another Moana hotel is a place where comfort, connection, and genuine Samoan hospitality come together. Whether you are visiting for work, spending time with family, or traveling independently, we are here to make you feel welcome and at home. Our hotel offers a wide selection of spacious and flexible rooms, thoughtfully designed to welcome both family stays and independent travelers. Our single and double rooms feature modern designed showers and bathrooms. Our family rooms are generously sized and thoughtfully set up to accommodate families of all needs, offering a relaxed and welcoming space where parents and children can rest, connect, and enjoy quality time together after a full day. Designed with both comfort and practicality in mind, these rooms are ideal for longer stays and family visits. Another Moana hotel also offers well-appointed conference and function rooms that are ideal for meetings, workshops, family gatherings, and special events such as birthdays or weddings. Whatever the occasion, our spaces are prepared with care to support connection, productivity, and celebration. With restaurants and food spots conveniently located nearby, you'll be surrounded by great dining options and warm hospitality throughout your entire stay. Book your stay with us today and receive a special discount when you mention Hana, Asiata, or Martin upon check-in. Visit our website www.anavamoana.com. SMI Hardware is proud to be Samoa's leading provider of high-quality steel, metal, and roofing solutions. Colours inspired by the heart of Samoa, from the deep blues of our ocean to the warm natural tones of our fala and tapa. To the vibrant greens of our island plants. With over 12 colours to choose from, you can find the perfect look to complement your home, business, or community project. Built to handle the sun, salt, and storms with strength you can rely on for years. For durability and for style, SMI Hardware is your #1 choice. There is no better way to support the 685 than to buy locally sourced goods. Here at Tasi Market, owned and operated by Samoans for the Pacific. Ia, o leo o mai vai ngā ngorua ka ko whakarangoanga. Ai si whaamua lava. O lo iei se ka ko whakarangoanga o le vai ngale ia le asosia le a skopa.
leo whakasi mai ia pepe ia whai futin kako mafukanga i le vaenga lea mo skopa whamamore. Yeah, over to you guys. Yeah. After tele le ya taua mo le avanoa. Yeah. A tonu sa unia fo ile tole nei avanoa tau ai patatano ai fo ia ni so ngatwanga lo fatino mo so matua ngai samo. Yeah, tala feunga fo yo lewa. Tawi mana fio mai la fio ngale minsta. Yeah, se tasi fo yo tamatua ia se matua onga e pol matua so si fo skopa. Ia masa a waifo il tele na swinga wa fatino ne vai tai ia awanga wenga o lo tam fai e fai mo la walu luma ia ole aonga ia fa felo e toi lo fionga le minsta fatarai ia te tono lo man ia lo fionga fa ngai foi tu tem favor wa foi le toi na so tatu what's no ia ai le ole Nicolo ke ti le fo o le masinga o te semana fa piona fatino inai ma falau iloa ia ona tausanga mai fo ia tamai tai pulio le aonga ia o mana mia fi fa le o potu science e todo le aonga lo iai ona o fai situai ma le ato to fo ia va enga te tawon fatino inga lo nga fa ia onga ia le ngata na ia ua le sefe fo mo le fa ngai nai e fa na wa onga ia pe yo inalen fa na mai ai el blocketi le Samoa College STEM project 2026 o fa le ia to fa le ia le potua onga ia e to ia masa mafai ona fa la uloina fo i Samoa ia pe sa fa peona wai fo le fionga le minsta ia manisi fo i sui o le mato sosi ia le la wa mata fa tino ne ngadwenga ia ona ngadwenga le ngadwenga ta ngofie le ya tau o le ata fata tia la na mai e to e ai fatino ai ia e matua ai ave ese a to tonga potula ai to tonga tuai ia ona to amatalia rola ia le renovation ia pole fa fo winon ngalwen ia o selini ato ala sa fata ta mai fo e nisio tama fa na wa matua o nga lo ngafa man ngalwen ia po se mo le ono se la fit se la wafe e fatino ato ile bloketi la ia masa fa peona fa ilo ala fo il mato associate fontana ia January ia le ala mo tatu wo mai nei ia you like ia e fi fa ilo atu lo fio ngol minsta ia me se fo ia o lo nga yo tatu bloket wa to titia uma phase 1 ia le ata wo le demolition and removal ia o vai na tuai umole o potu ia to ia o le tau ato le phase 1 lea pe ono suli mafi ia ma oro nga lue nei taimile asosi nei New Zealand o le asosi Samoa ia pe ona tulai mai fo e la fionga president talenga fonga mo sailo tulfau ia me se foi lon so atau le sunga le lipulo malai va lele ai Samoa ia tu man vau ia se foi le social scope i America Samoa ia fa pe foi America ia o lo nga lu la ngai le titi tupe le atau le ma tu tau fai e ai fa tino nei ngadwenga ia ai ma tu talo tu la fo ile lango tamam tini tu ayo le o polisi Samoa le o fa la wala fa mo fi le o fa ona e le stala poloket ia ma se lauta le a New Zealand ai lunga le lafo ai e te le stala ma te anga isa wala tatu website www.scopa.nz ia e mafai ona faʻailo ai luga inalu suafa ia o tausaga sa e amata le tatou aʻoga le kolisi Samoa ia mapule leo e pe selau 5 pe 2 selau le o tamafaifaisa o le faigofie ina ia mafai e skopa uma lava i le gati New Zealand Australia ma Amerika ona asosoani nei poloketi lea e matou te faatino nei auala vavaalua ai ma le BLUNET ia po le tatou galuega loo faia foi ma le Blue Wave ia o le Pacific 40 manisi o company ia o loo galua i totonu ia tamafanau a le tatou kolisi o Samoa ina ia mafai ona faatino se fundraising vave lava ia ae tau le tele foi ni galuega failaga o telu ai tau fai pisi uma foi feau matiu te vaega o aiga ia tunuga mau ia leise taimi e poto ai ia mafai ni faiga siva ma su e se leni ia le ataua
ai atono la wal faingo filia ai mana o ai e apia lo ingoa blockete nei ya le wa el tatu website te nga I lunga mai le stala o mai ka o e face 1 e lu fuli ma fe a ono sulima o yo fuli ma fe e fia face so le ngalo ya ole atala sa fatati ai e pe ono ya faces ss ya ole tau mo mua le ole face mo mua le tau fainga le ina ya ave se mato tonga tuai ya sefe fo tu langa ole o potu ya mai le fatino ina ngalo fo ya ono no potu a ngani ora foi fa ngai si potu italangi I fofo yo le ya e tau foi na titilo le uto ya ele o ngai I Samoa ya e tawana va fa mai el face 1 ona malo lolia ya a mata tapen pena ya el face 2 mal face 3 ya o temi fo ya te mo wela no ya na fa nga solo lole malo mole le skalainga ole o funga la ko fia wai so se sila pa ku sapele o ngala la o a fia skala o lo tala la no le ya tu te lo fo ye o pitanga ile kurisio sa movo ya so mavai ya ai lava se te mana o to fa ilo la tu ingoa ya fa ngo fiona ya nga ilungo le ole Facebook ole il to fo ya tu I termina mata mila ngal tasi vali matolo pe afu ye lo o malu afelu ono tele nai matua tele nai tau ainga ya sa fa peona tau ina ko se Samoa yo lo tala foi le no yo la to ainga tu sa pele ya o ngal ko se Samoa ai mana oi ele stala ile ngoa o se utama po se utua nga isa o lungal tatu website se lau tala mai amatai ya na fu se sila tu tatu lisi na voye ya ole sungal to ina malo lo wa fa ilang fo lang le fo lang ya la le yeremia ya o sui mo muana mo fo ilang se lau tala ya o se tasi fo yo sui o senga amata tasi vali mato ya so o fai fo male sungar kapiteni mo va a Samoa sa ya Captain George Clark ya nae sa fo ai fo ilana lima se lautala ia manisi lava o lo fanga solo atono sa wal faingo fienne le atau tailo ye ni te weisi se ai kia va veona mo wal mato ono se la fitsela wa fele tau ole me ole make sure o ka mo la donate ka unga ise se me folile ku mau e ku ela ko goa mala ko sao ku wai swafa por causanga ngai ku fanga ngai kolisi ia mana fa yo la donation inga ia ku mau ka voi e maka ia la ko sa fa sa nga fo me fa pengi wala nga kele o si me fo ka vai ka ia pe fa causanga e ka wa causanga po ai causanga kele la ko kupe e ku ko te lo ama e tatu fatal no ngalia ia atono ia la tatu va ai lo ama te mai tau vanga le ma tu te fatal tali ia ila te fo ia awai ele se le mana oe e se lau papa vo ile wa no tainga na ola il tatu lau papa ia lu mai no o ila to ia e mana fo ini so fa now ia to it's a way to honor their parents pe faisa o tawinai ia mana tu ai fo ila to sa amataina ia tulanga o le tau mo fainga o ainga ia pela asi sila tu ye le tatu lisina wani o le fato ata silva ia so le o le registration ia na ua salua la te leono afe se leni na wo ye ia ai fato a mato registration drive ile vai aso mulio au kuso ia salo pe lima vai aso ia te toi ia e te talo atu lava malanga ngor fa alo ia ai lava ia wo mai ngo o le skopa ia o lo mata mai tatu po kalame nei New Zealand Australia America ia asiasi tatu website www.scopa.nz ia na lo fai o le stala mai fo ai ia lo tu ai fo ngal la fionga min star tu ia masaidi ia wa fo ia se so ni fo mo nei blocket lo fionga fat ya afkai o lo sang ola fionga hale pepe o fa fo ngai pa ia le ko en bese lava ka ko ai scopa ya no ko fo ia le se fa ko fo lo ba ka usanga o ka pena foi ngai ko a foi vai lang ia le fo mo ka ko vai kaimpi ya ka ko fa mo ne wa maka ka usanga foi le
ka ko skopa le nga kai ka fai fia la ulang e pese foi ka ko Samoa lo ka malai le ma foi se foi ko malanga ya ka pega sa fa mo boya wali ani e fa kala ula foi ali ka ma fa ngi sila ngai ya fa mo boya le pepe mo foi le fa velo lo fa foi mo ko ro ngi sila ma lo fa kai fa mai ke mele le ke mga kuha i pele ala ang waya kako pele la ang ka ko si Samoa ia ma Samoa ko fo ia ora ka sanga le ba ku ba fukanga ia po se fo i pena sa ngoli akau ia so swangi fa mo ko ris ia nga mo ka ko ku ele ma ko ris Samoa ia nga fo mo ka fa nga malo ma ka desia ia ma ku nga uma ia ma ku la fenga le pepe ia se ko parokia fangua malanga por faria ria parokia ya ora kan go fo fo pestele mane e ven ka foi le se pesquenga maro kele ya tumbor bau e ka pega se fa mo kele ya wal pessoal ngi ka ko escala ya ka sanga le ko ba ko sanga ba ko ke mi ku pulanga ore kele ngi sida mo fa kele ngi fa fo ya na ko si le fio ba ko ya ka fai ya ka penga ku dar mbe as ko pa fai samo ya ele bisia ngo ngare ya le fa mo boy ya nge block aqui ya ko ka ua va ficar ko fa mai ke me li leva ka mo fai ya ora fa mai ko pa ko ya ma ko samo ya ko ka penga se singa se dengi ya se so ngi me ka ko escala kai mo da mandoa ro fa kai lo fiona ata lo fiona lo pepe ale to so so atu ile ta ko pa pena pa no o ta o ne mata ya o le tatou mata o ne o le science ma le maths e o mata o ne o le mo mia mo tatou fo ma i ta pe o se mia o tatou tunu ya ele se tale o le da o le ko sa o le tele o fo ma o sa mo me le o ne o le mafoanga le lo i tata matou i tu fa le ino o le science labs o wale no mana o Samoa o na o fa lo te foi la fiona ya le o pepe le tatou website o le www.tauko.nz ya ma fenga ni stala sa wa ina le a fa pena te mai mo me ma mata me tatou pukalame sa ya o mai Samoa College tu so pena le ono masina tasi tau sanga per tau sana uma e fa a wai me tatou fa mo ne o mo mia to so so tatou vero ma fa tasi ia tingi ma tau no me fa mo le manvia ya ma lo sa no lo fionga li superstate o lo fionga fo na tasi ya o le tatou ma tasi ia le sa no anga fo wa fa le ya ma tu talo lava ya tabla mole tu e fu fu nga lo tatou ya tatou fo i se taimi fo i se fa no le fa ngamlanga la fionga le minister ya lo famia le tu fo lo fa ngamlanga ya na venga fo lo fa nga ya wa tatou ina se tatou what's no fa tai tele le ata o matou va no ya la vai fa no mi mai lava matou fu mono fa mai ya o so tanga mau lo ya vai vas ya tatou te fita no tu langa le te lo la mo we no website te me ele stalai ya fa tai tele la mo matou va no le termina so le mai ma fa tele lo volento e tu si tala tu si mai tina ma to mai tai lo so lo que va a ir si que se tu si me se tiene toallo le tatuado amai ka kala no vai si ki ya kawa amai ka kala no vai si ka ki kilo fa kasi po na pa wale le vai nga sa kire ko fa nga ko wa ngol bla ke ni tele ana itali ni se fo ya tele nei facilities sa yen na vai te ya te lo yo uma ye tatu fa nga so solo ia de fa sio mo sa so tas ya tatu amata tu potua o nga ina ya tina e ya va nga fa tino nga nga fa ya o nga me tiao ya tatu tu nga i vole ta longa vale to mai wa tu de fionga minsta ya tele na ya tina e na mi so tatu tu ya na mi fo le tele le investment ni fa ona una I uma vai nga ya te lo fa ta u ala va fo ma lo la o ino fa na ya me se la va tu langa le stem po mta upu ya fa sa nisi technology ya pena fo ile maths ya pe ona
tanua iai fumaunu tāua lava tamafai ia toe tele ni a tatou fomaʻi me a tatou insinia ia mai latou ai tomai fa teknolosi neva i temi ia e toe agaʻi atu i Samoa tatuaina o se o tatou atunuu. O le tatou URL la, o le scopa.nz. Ia, e te listala ai, suafa le papia fole a mata ka te mana o iei. E maalofa fitai mo le avno nea fiafi le atoa. Malo, ia la ko foi o fai pisingisi ia a maka kursi le Afrika la le. Tone se pisingisi. Ah. Fitai le atoa. Ala tatou le malolonga. She gets them feelings every time I beat it, telling me she really with it. She like how I kill it. Cause she like that ooh na na na, ooh na na na. She like that ooh na na na, She gets them feelings every time I beat it, telling me she really with it. She like how I kill it. Cause she like that ooh na na na, ooh na na na. She like that ooh na na. Welcome home, where every guest is treated like a VIP. As you get ready for your departure, begin your journey at the main terminal check-in. From there, head to the VIP terminal on the left and make your way through security. Then, step into a space that feels refreshingly different, modern, newly upgraded and designed with you in mind. At Paleolo Airport, VIP isn't exclusive, it means everyone matters. Relax in a calm, air-conditioned lounge, catch up on cable TV, or simply unwind in a quiet, comfortable setting. As you wait for your flight, enjoy your first round of drinks and a selection of delicious Samoan cuisine on us. For just 115 tala for adults and 25 tala for children under 12, you can elevate your entire airport experience. Simply book online and present your receipt upon arrival. The VIP lounge at Paleolo Airport offers both downstairs and upstairs spaces, giving you the freedom to relax your way. Whether you're sending final emails, joining a Zoom call, or just seeking a moment of comfort before takeoff, this is your place. Talo for lover and welcome. There is no better way to support the 685 than to buy locally sourced goods. Here at Tasi Market, owned and operated by Samoans for the Pacific. Hey, have you signed up with BLUNET yet? No? Well, let's fix that. Head over to www.bluenet.co.nz and hit Join Us today. All you need to do is fill in your name, date of birth, phone number, and a few other details. This helps us get you set up faster. We'll also need a photo of your ONT serial number and your modem. Not sure what an ONT is? Don't worry, this is what it looks like, and every house with internet has one. And make sure you have a valid ID and a utility bill or government letter to confirm your address. When you join BLUNET, you're not just getting fast, stable internet.
You're also supporting shows like Tautai A'e, Breaking Waves, and Sports Salanoa. Your BLUNET subscription helps us bring you more content. If you sign up this month, you get $10 off your first 3 months. If you have any questions, call 0800 258 638. Join BLUNET today. Talofa lava and welcome to another Moana hotel. Located in the heart of the Vaitele industrial area in Abia, another Moana hotel is a place where comfort, connection, and genuine Samoan hospitality come together. Whether you are visiting for work, spending time with family, or traveling independently, we are here to make you feel welcome and at home. Our hotel offers a wide selection of spacious and flexible rooms, thoughtfully designed to welcome both family stays and independent travelers. Our single and double rooms feature modern design showers and bathrooms. Our family rooms are generously sized and thoughtfully set up to accommodate families of all needs, offering a relaxed and welcoming space where parents and children can rest, connect, and enjoy quality time together after a full day. Designed with both comfort and practicality in mind, these rooms are ideal for longer stays and family visits. Another Moana hotel also offers well-appointed conference and function rooms that are ideal for meetings, workshops, family gatherings, and special events such as birthdays or weddings. Whatever the occasion, our spaces are prepared with care to support connection, productivity, and celebration. With restaurants and food spots conveniently located nearby, you'll be surrounded by great dining options and warm hospitality throughout your entire stay. Book your stay with us today and receive a special discount when you mention Hana, Asiata, or Martin upon check-in. Visit our website www.anavamoana.com. SMI Hardware is proud to be Samoa's leading provider of high quality. Ia, kako koe wherai whaungi vaenga, saror vaenga mulmuli leo kako po kalame. Moringi fo e whewhira sawaleile. Wa mai ale kako kaimi fo mole minska o ngā waengi siang fofuanga wa ukau oba kilang kaimi leo nga yei ia. Ia lea la wa marangako ngā wa paisinga umile kiki o langa nong kaimi mo kako. Ai, ole fo umakan ngoingan ka fo ia skopa. Ia kaminge, ia la ma kamwhai aku male kako pule le whionga fo ia nae, ia mo singa vaenga mulmuli o kako programe, ia le fo whakasi mai makorua i le vaenga nge o kako Tautai A'e. Ia ma lo se fua lo whionga le ataua, lo sunga le ataua, patala foto fo i le pa ia malu o tatou mai mo le itulau le fiafi. Ia nae o esa e malanga sa e a maka kua ngai o Kilangi, Hawke's Bay, Wellington, Christchurch, o Kilangi. Yeah. Well, whaftai lava, I had the privilege of traveling with the delegation I Loloi I nu e se ina matu o ai. Ia, e foi nei fe au po ni le songa fonga le ngā maua me nei, whainga malanga mamalu, ma le whionga le li parimia, le whionga le mingiskai, e wha kengange foi le ofisa mamalu o ale maro le makanga luenga le imso sa fa penga nga oe mei funkanga ma and the meetings with the RC e lima la vaenga ma whainga o whakalango inga fonga le peongi maka upunga o maua inga mai i le malanga i lolo vaenga mua per matapu mua e ese le tā ua le whaalongo le taitai i leo tangata o se taitai e whaalongo i leo tangata e sili atu lona mamalama i whaafita uli ma mana onga moni o lo whea ngai ma malatou. Ia o le ngai whenga malanga o, o whrai pale mia malmingi skafa pe forma malu lau malanga.
le o whenga luenga le RAC, i ngō whanga se New Zealand. Sa mo kua kakala le awa ngoa mo ka ngaka uma e Fisili. Ka koe ngai tu mei nga se lato whina ngalu. Ma faʻasoa atu i lu i tau lo whea ngai malatou. E le ese mata upu na tapu. Penga alo ese fo ile le whenga malo i ni Fisili whenga tā. Sa tali sa o lava le pale mia mala umalanga. I atotu ngalunga whanga le sa e ala tō a ni Fisili sa mo mia le whaamino. E te peo le saunoanga le awhionga le minister ia whata le awhiawhi nei. O le songa silianga that I picked up was that, that the government were there to listen and to absorb the questions from our seasonal workers. O le matapulonga lua pe se mena moa me lo fo ile le whenga malanga e sili atu le ola le tangata na i lo tupe. Ia, wanga whata nei tala o le tele tātou a tatou tala no le pokalame o le RAC. E masani anu tatou tala no whainu mera. We talk about the stats. And we sometimes forget that there are actual people o nei tangata i o tata o aloma whanau fo tatou tunu. Ai wo wa vele le fafalanga le fala ma le malo ma le taitai o tatou tunu. Wo I loa fo isi tūlanga lo whea ngai malatou. Ma, to be honest, le atua e le whengo fie. E le whengo fie le ngalu e mamau atu nei a le tapua I mei le ainga I Samoa. Me se pēr whapea, o se ulunga li ima la whanau la iti. O le mea lon tolo na mawa mai fo I lo le malanga nei e le se manuia e au noa ma le taulanga osi. Success comes with sacrifice. E le fo se mea mo ngō fie. O se tasi le nei o le sona na sili o na pa I e lo I e loto. Rana to tele o lato o lo whenga luenga whawai teimi. E le mawhaina na o I Samoa I whalavelave. A whai loa ma liu, po whapoi ponga, po aso whanau. E mata lava I telefonu, e whaatino lavalanga luenga. Pe tangi lo ia loto I le seiseiti a lato I tue ngā mea la ngi. O le sacrifice la lea o lo whai al nei tangata po alo whanau o le tunu. O wā le lumana I manuia lato a inga nu mai ka le sia. Ia, ma le mea longa wha. E tāua tele tangata Samoa I le vainga o employers. O employers o masai lo Mr. Apple, mai si employers to o wha. E tala noa mei lātou le ngalue wha maoni ma le ngalue mā losi o le Samoa. Ma ua whaatupuina fo I le demand I tātou tangata. Peo le mea langa le tom whai le mā loe whai. E whaawasenga ma whaapāleni. But e tāua lato malanga lea I le aonga mongongi. O ali mea ma whaina lato toi wawa ai. Te whaatala noa. Toi whaalele inga le scheme o le RAC. Because it has to benefit not only New Zealand, but also benefit Samoa. Ia, ma le mea longa lima, o le mo mia le mālo, le toi fo I mea tatu aloma whanau ua mei le ngaluenga whawai teimi. A mese lātou wo umi tausanga o I nei, se fulu tausanga o isi to titi luas fulu tausanga le atua. O le vai mamao lava le mālo I tangata I alo whapena au wai mei malanga ia. O le tamawhai lea, o le sa ili le to mai the experience. O te le whaatino sa mo me ia lai lona tu ngei I New Zealand, especially on the farms. So there's o le ngongoka inga ngā le mālo. Ia maua I ka ngaka whenga luenga le ko mai, le poko māsangi. Ia sefe malako selengi. Ai tue whai atu sa mo e whain commercial farming. Commercial fishing. And these are some of the topics that, that the Prime Minister was talking about with the seasonal workers. Ia, o singa whawai whatoa waanga ni tanata le atau le malanga le lolo le RSC. Mai kau aku tōne ko ke le hole sa whai Christchurch mo ko ke le akakaso le sa awai. O whaku malefiku se lau. O malefiku se lau kakasa e ke le ho. Yeah, it's a very big hole. Most of them are communities I mal aufengaluenga. Salo Christchurch le ke le aufengaluenga po I Hawke's Bay. I think o I Blenheim
But I might be wrong, but you know, I go ngai mo e lunga le afu o le apia fōlinga le malo, the correct information on the numbers. Mange kele wa ole usalo le o ka ua o malanga ia nga o nge ila lo o le au wai o pare mia. Wo I whanga i so kanga le a kako kanga ka whainga luenga mar community mar kako ka ika. E wai lo se avango a maua hoi le vaenga a kongo e maua sui al malo a kongo whangi sio kaimi e mi ska ia al kako pare mia pe fōlinga mai o avango ka uange mwhai e o nga whailo e lau whainga luenga. So contribution for yes, and the Prime Minister thanked them for that. Ilako sacrifice not, but with the job itself, it does come with its own sacrifice, and that sacrifice is time away from family and missing out on special occasions, which is not easy. Whaaleo foi le sympathy ale palemia ma le aumalanga. Ile vavai lo favonga ile faiole malu. You know, these guys, they work almost 12 hours every day. Feala le ka le fa kulo ia kwa ku ke ale le ongo pe le fiku. So for them, rest is very much needed. E mo mia lavole malo longa ari ko ya makari sisifi. Pe le winga ngala kala vonga le se mangue mo male fengo fie. There's always a sacrifice for something. Le kaimisi foi le marulu le ko ile lo. It's very cool. Le singa America ko minskaling sa nge wo prista vai vange for si no me fa fo samo. O le masangi se vai. Ya lo fai se vai. O ka prista vai o minska. Ile marulu longo ye fa longo marulu kele ya mesa ka ko da sala ko fe nge la kule Hawke's-Bay ya la ku lo. Woni konge ma Christchurch sa fo nge. Ya pe fo ringa mo la ko la pe o marulu kele ka ko ka. O le maria le tūlanga le ataua. Kama koa kulolo I Napier ma Hastings. O le se vai koskoso ia le fiongo le minista o whaapea. Se wa aila pe when he's gonna change it to sports shoes. Mo koa kulolo I Blenheim. It was a -1. O vai o ngā ofe me se vai sports shoes o lau kama. O le si foi mea le ataua o le ke le sosoangi o le community. The local Samoan community lo whapenga I kongu alalafanga ia ese. A maka mai fo well, if you go down to Hawke's-Bay, the Samoan community in Hawke's-Bay, you know, they're always there for our seasonal workers. E kerenga o mai whako ngai, whakawhau e aso o lo whapenga ku me le employer. Ia, ngai fo I se kasi o sui fo I ngai Hawke's-Bay. O le kosi sui fua. She's a nurse and she was able to talk to the Prime Minister about some of the problems that she's facing and seeing down at Hawke's-Bay. O le vava aile tūlanga leo o tatou whanau lia tua mo tuneia terminal illness. Ma I le whatu pe o le sela foi, se tulau. So it's good to get that feedback, and it was good for the Prime Minister and the Minister himself, whapenga fo I le fionga konsula ia awhimata, to understand the complications o tuenga ngaluenga nei o le ngaluenga whaweitemi. Ia, atato mei fo I Blenheim I Wellington, o le tō tele fo nei whewhe au, o lo o whapena na tū matangi olo, I le ngata le tū, I le nganga pa ia, but also le tū le o le tautua o le saswani atu le I afui. I aloma whanau lo o iei whawhitau li whale mafau. You know, the whewheau down at Blenheim, I think his name is Reverend Benyamina, was talking about the mental health issues o lo whea ngai ma aloma whanau lo whapena na o mai I malanga nei whaweitemi. E re whengo fie. So ole tele fo ngale sa o le community Samoa I pitonu ui New Zealand le atoa. Mai ke le la whaaronga ku le I sanganga si kamai kai ki ngā kausima I le sa sangore kule
o ngai fōringa mai e o se kasinge vaenga la koe fōi ma le au malanga. Inga ia lelei o ngai loilo inga la ko leo mai walke wako o isi e maua le cancer. O isi e maua mai faku. Koe ngā mai e whai ngofia ngā maua le i o mai. Ia a leo mai la ingei ai whikau i mali maruru, whikau i mga luenga i le masa ingei ai o pōlenga whangi e walanga i le kawanga e insua wai. E ime kawa insua, ime le kawanga insua. Ai kia ulawa ia o se vaenga e kau o ngā ngofosila fia i a inga i Samoa. Inga i awangi a mai ia ngisi o whangau, ia po ngisi fōra au whangarunga, ngai pia whapea o lai maua i ngas e ko ngā ia awangi i a whainga pia kaunga mangi usila. Yeah. And pe se summary anga I the malanga nei, it was o se malanga la wha ngā le la whionga palimia wha pe fo le minister ia whata. Ia wha alongo I tangata. It was really important for them to hear the side of the RSC, to hear the side of the employers. I me se fo ia le community Samoa ia le wa lata ni I mea lo wha pena ngalulua ia alo ma whanau me Samoa I ngalua ngā wha veitemi. Maro. Ia, masalo la ka me ia kulisi vaenga o ka breaking news leo wa kulenga sa wangi po rua e kula, pe kula ka rua leo. Leo fōringa mai wa avele kangi a le lewa suatanga le sa ka mo e mai I sa whakangu merkasi. Sa whakuko kasi. Lewa avela nga kangi e ongo I mga uporang kangi ai leo whailo inga po lea le ongo lea. Ai pe lawa leanga I lawa le ongo whakosinga. Ia, oke leo mamla makele la I kulanga lea walanga mai kaufo. Nga whailoa lawa e tuia le amakanga. E le aingia nga whailoa, le aingia nga science, e whaia le aingia nga sankomiki, le aise mea uma pawalan me le sa kau wawangoa muka wanga ise karangonga le sa keren kurikuri me le chapipi. O kufanga ole, o se furu milionga le o le vanga kufa, o le vanga kufa ai peila si menga se ale o ke ngel vai aku fui maongo ongo charges po morianga ole fa ko singa le vakulo wanga ia le laua suatanga o le sa kamo e whainga paroka kuko kasi asa whaka. Yeah, I saw that too, and I was a bit disappointed and a bit sad for ngale tūlanga nei. Longo inga o whenga palo to uma Samoa, e whai, you know, o le whenga la lea, e whai mau le whamasinonga. I think e kakau fu inga ngai e fu se whasalanga tupe. Pea whaape e avelo lo petition ai watu le manuia. E te taunga e tongia se whasalanga tupe mo le halo le teimi ma resources a le whamasinonga. Ia, I mea whape nei. I lau ia mau I le tupe nei a le mo le waa le sa ngoko I si umu. I whewho I sa whata. That's New Zealand to Samoa, not government to Samoa. And certainly not to ia to sa whata ma si umu. You know, this is something that pertain I tu mālo e o a fia I le waa le sa ngoto I ngā ka I whale o sa whata. Ia, ngā pawal mea langa o lewa kura I mangele kangi lea so. Ai kaluanga uma le, ai li whai arwat pāloka, ma kaimi ngā whai pāloka, ma umal pāloka. O whangi o consistent lava le chapipi I kule inga mga upu lava lea o le kufai inga kupe kaimi o whai ngā pāloka. O lea la wa kulei. A lea wa whoringa mai, o lea wa wala kui I le lisi vaenga o kulei lea. Ia ai kako maikoku. Whange mai kaupo o whea anga iei le kai au sau sisi whamkaranga. O a ia aunga o le whangange o le wha o morianga. O la kongu ia kaupo morianga. Ia kako koe karangoi whoi le lewa e aso pēwha pēr e oki e wengi si kalafou malvanga. La kalafou nga wa whakingo le morianga whange ia le lewa suatanga. Le lewa suatanga le whanga le lewa suatanga. I mga upo le whakosinga. Ia, I le whaipule. Ia tu ia. O ke le lunga po le ale.
a lenga mangingo a fola nga tu ia e ngi me mo lava ia kof lava i lunga fa singo male ma loia foi o la finga winga pa pengi pe fa ka wu a le si me foi le wa ngi a fa pe foi la fa ka wu mele lo e wa ka ko ki si masiri o lo ke ngi me o a foi la nga le atawa e tatauna na force tapu i twainga me nei. It's becoming ridiculous, honestly. But I can't really say that, because it's now before the court. And it's very important that we allow the legal process to take its course. Avoid speculation, but opinion so vai. Ko force a couple or have proper guidelines sometimes and what if it becomes unsuccessful? Does that mean it's another election? Record or seats lost and re-elections. Policy tato update le atawa. More than 10 people have been arrested in Tonga Fu'ufua in a police raid on Friday. Oh. Nei Kofianga race. E to sefulu. Ko sefulu. Ala te whaitau tune le tala mua, to tasi le tangata le lawo hou e leo. O leo whaapena, he's held for questioning. One male suspect. So I'll just read that out. Police hold male for questioning in Tonga for a daylight raid. The Samoa police have held a male suspect for questioning in a daylight raid at Tonga 44 after 1 p.m. this afternoon. Residents were drawn to police sirens and heavy police and custom vehicles and officers' presence, first at a business complex at Tufoi Opa before moving swiftly to follow a male suspect who was on foot making his way towards town. Armed police intercepted, handcuffed, and transferred him to police headquarters for questioning. They haven't concluded yet on this report from Talamua. Ole mele wo yei ole fanko ole kasi ngele uri le sa faile arrest le sa faile le rate le wo po alo faso solo wo ya ole fakele inga nga mal ka kia nga fa sa inga ye wo ngi samo ai kako se pole ngai kia wo le wo ai le wo le fefe ka wo le faila ko nga fofua ia mai o felisi vai nga le i o pia la le tau de la va pia ia o nga ko nga fofua a vai foi la ia ka le como fai vaku e le pisingi nga lo fa penga na tu me luma ia tava le leo ai a foi no Sammy, we're just going to try and open it. You can just click on the... Yeah, ele mau sa fa leo a tatou va ai vonga le I atangi le lato te lunga le sole titi a Perry. Yeah, a to tanga I fula tanga. Yo nga I ko nga fu I fasa nga I ma ko kiki a o le manga fa. Yeah. Fai ka folo leo. But ole I le fina o le ofisa leo matanga albenga. Le tom faile ta pele le meth problem le Samoa. Ya, kasi ia mau fai ia mau fo se kakala po ai ale afa ka o sale le mo. O disi vai ngale ba ko fia anga ia fu mongo le ora fu ngi ole o swing ole o nga kai lo loko o kukuila le kulanga le o ele ka o ko ele ia finga ngalo fo America ia Trump inga ia mainga ia elia mainga foi po le kulanga o mea o maka o la lo sami
nakalaka ia kukuila leo ro aku ke ke le ngaka ke e ko vanga kukuila i le tengo fo ia pula a lo ke fo ia e congresswoman afonge kukuila i la mai ka waku a fui mongon ka pule pesi o le power o Amerika le maro kele male le federal power male fonge male territorial power. Yeah. E le se selo lo sonoanga le ataua. Ia o ia lo ia tangata e se lo poi i Samoa mal Pasifika. O te e lava i mene i whai i atunu te tele ia. Allied Powers nei. Pēo mei whai lato whai te tainga whapaanga lato nuclear bombs e tulau. Toi toa mānato atu i teimi wa tea lo songa le ataua. Ia, nuclear bombs e ngā whela ko testing i Tahiti, French Polynesia. E le ngata whai ngā o i Guam, ngā whai whai Amerika la ko nuclear testing. I le atomic bomb i whai i Guam, I think it was Guam or the Philippines, I can't remember which island. O le lalo le skeke le vainga Amerika. Asa whatete i whai nā le nuclear bomba Amerika. Ia, ngai whai mea le deep sea mining. Ia, the Pacific Ocean is not just a resource, it's our home. This is our food basket. This is where we eat as islanders. O tato identity for ila, it's our inheritance. Ele ngata mo tatou I temine, but also for our future generation. So I stand against the deep sea mining in the Pacific. I don't agree with it, and I believe that it should be stopped. It's tough for Australia, New Zealand, to malusi I le tūlanga lea. Because there's still much to do that we don't know about the long-term impacts on our marine ecosystems. Because once these fragile environments are damaged, they will never recover. It's an atoll. Tōkele kanka whamai pele amere whaise wolf I kukongu. But ele manga koe lau e whaise se wafu kukongu lele atoll. Langa e damage e fo your reef, ma mea ai lo whapenga ngā mau I ngā le coral reefs here. So, the health, the environment, the livelihoods of our fishermen, the health of our oceans and the well-being of our Pacific communities should never be put at unnecessary risk. And, economic development is important, but it must never come at the cost of the very ocean that sustains us. We should invest in solutions that protect both the environment and also the future. So, o lau maunga le atoa. Ya, mai se o masingi la whaonga le suanga ma kore kinga o amu ma mea kikele wa le wa 4 milionga kausanga o ilano le sami. Ne la kauanga I Amerika whaimere. O la wai furele e pe furinga mai o le mafa. Ai se longa fa se I savari soro ke pong savari for protest march al Pacifica o le White House. Walanga le kwa ku pe mara suiva o November. Le fa pe e fa evacuate ia fa kuanga fo ia mangi ke mka pule. Ai o ke longa sa oi o ma ka o e mo e ka o. E mo e ka o asi ia kur ka o al puinga o sisi o manga al Pacifica. Le atoa te lava whauatoa. Se whaale atuna I ata ia le lau o maua I. O le nuclear test site lea Marshall Islands, ato tanga I me le ata lea. O ina whataitai I le nuclear pe o le atomic bomb Amerika. Ia, e te silafia le island lea le atoa. Nā maua o makanga ka nisa. Because it became radioactive the minute they did the testing. If I pay ki ala ko ka Pasifika le o le Pasifika voi le fa ia testings ngai. E mantua fo ia o le Pacific Ocean. Ia o le ocean le fa anga uma tatu. O le maua ia mea ai ma but that's why I don't agree with this deep sea mining. Because of the implications, the environmental implications that come with it. And if there is a march in the United States, I really hope that our people go and march and protest.
O ke le lo foi le foi nge wala nga le Blue Ocean le por banga le sa ngoi foi mongo o le la lo foi le agreement por ku fa single Pacific Island Forum Yeah. ko ki kepe o le version like ki le UNO le UN A se kanga e kurisi a karisi va ale. Se koe kua kore a kale... O le mele i Pacific Ocean pese dumping ground mo va. Kaua Amerika. Ma manu te tele ia. You know, wa whainga maka ko sami I nuclear waste. Yeah. Ka si e wala nga o whainga nge lepe mga o Amerika e kipi sainga. Ile wakongo me ia kau mai na. Yeah. A lela a whai la kipi la kau whai kipi sainga I la ko kau nga wha kau inga. Ia la kau la vea koe mawhai nga koe le ngā kai whaleo o le Pasifika. Ia masea ia kukuila wala kalaka il mele. Kua oinga mo le mele le sa ngā sami le kau wha ngā Amerika I mei. Ia, au te loa le paungal ka ko update mo nge vai aso le atoa. Watu foi le whamalo sunga mo le holding the fort I le absence a le fionga le vai malai. I le te whalongi tala o le sunga fua te fo I mai e lo ulupo. Toi ato le tino o tamo I lo pokalambi. Ia, whaftea tu foi le uso le titi a Perenise. Ia, langa sa whapera whea ngai mo le tutu le technician a ulolo I kawanga mai o tatou talafo mai lolo. Mo le tu avea whangi kula mo le kupoile ngang whafkai I fans o le pokalame o le Blue TV o le Tautai A'e sa whapena o I whololo. Whaftai tele lawala mana ia meni tanto whatauwa. And thank you so much for watching the program. And if it's not for you guys to watch the program, there will be no program. Anga leo tō le ne pokalame mo le tole ngang whaftai. Rea ka foi ngā o la kolo komengi. E wila wanga le ingi likes wanga penga. O ngor ko kele o ko. Ai e whai kau umarawa ko komengi. Whafkai mo komengi ma whaukuanga ai me se foi le kousansangi mai kako pokala mai le aso mo le aso. O le vai aso. Yeah. It's really humbling. Whangale pia o lako ngi se mea. Le isa si whangale le mei kau o melo kanga ka peo kou maa. Whangale... Ni lo pera le kala lai whai, but I'm very much flattered and honored for that we're able to bring this program from Monday to Friday. Yeah, I'm so fortunate to also have the likes of Leatoa, Whapea for ia Asiata on the program. If Whapea for ia tato malo whalarungia ia whionga ia vui, ia Whapea for inisio lato masa ngā meilonga pokalame. E faʻasoa e malongolongo po I le pa ia malo la tunu. E lo whapena mai mo me tatu pokalame. Ia o le aunga lawa I le pokalame o le whaamamalama. That's the honest truth. E lo sisi tū langa whonga le whapena tō whaleanga le ai. E ne se anganga a le pokalame nei whapea vole Blue TV. E o le nātu langa. But e te tauna whaamamalama me lo mo miele whaamamalama. A whapea fo e nisi tānata whonga, especially se telenga matoiloa ma whaina mai luna pokalame. Then that's where we're heading to get the answers from. Ia tele lavo tali, e mo mia, ia fsilia le whenga mālo. A whapea wanoa mai fo le parimia ma nisi sui o le ainga minister. Ia o le ngai mo me tali o tato pokalame. Ai whaftai le atoa. Thank you for holding the fort. And Asata's absence, o ke mga kufo I lo I le whakamala fo Asata ia pēr kau ngu mai. Ia, mai a mako ngei mon kau, paso fo ia. Hey, have you signed up with BLUNET yet? No? Well, let's fix that. Head over to www.bluenet.co.nz and hit join us today. All you need to do is fill in your name, date of birth, phone number, and a few other details. This helps us get you set up faster. We'll also need a photo of your ONT serial number and your modem. Not sure what an ONT is? Don't worry, this is what it looks like, and every house with internet has one. And make sure you have a valid ID and a utility bill or government letter to confirm your address. When you join BLUNET, you're not just getting fast, stable internet.
You're also supporting shows like Tautai A'e, Breaking Waves, and Sports Salanoa. Your BLUNET subscription helps us bring you more content. If you sign up this month, you get $10 off your first 3 months. If you have any questions, call 0800 258 638. Join BLUNET today. Talo for lover, and welcome to another Moana hotel. Located in the heart of the Vaitele industrial area in Apia, another Moana hotel is a place where comfort, connection, and genuine Samoan hospitality come together. Whether you are visiting for work, spending time with family, or traveling independently, we are here to make you feel welcome and at home. Our hotel offers a wide selection of spacious and flexible rooms, thoughtfully designed to welcome both family stays and independent travelers. Our single and double rooms feature modern designed showers and bathrooms. SMI Hardware is proud to be Samoa's leading provider of high-quality steel, metal, and roofing solutions. Colours inspired by the heart of Samoa, from the deep blues of our ocean to the warm natural tones of our fala and tapa. To the vibrant greens of our island plants. With over 12 colours to choose from, you can find the perfect look to complement your home, business, or community project. Built to handle the sun, salt, and storms with strength you can rely on for years. For durability and for style, SMI Hardware is your number one choice. Mo le whaongaina o le talo for voucher. Dial www.pacific40.com ilo penga te whailangi. O le whiriwhiri le o nanga i te whia whaongaina e pei o whaatonga, prepaid, pili o le vai, pili o le moli, e mwhawhana o tuai le ta vale le ngata whaulea, tūlanga tau I tau mafa, ia po se keke o le whaipuiponga maso whanau, e mawhai fo I ona okai, tau o le whausi eino whale, mo te malawa I Samoa. A mai ona whiriwhiri le o nanga i te mana oe, ona o omilea. Ona whiriwhiri le o le whaoloa ma le nuku o lo iai le nei whaoloa. Mautinoa ua sa o le leile whare o loa mariru. Whiriwhiri leo whai o le talo whakauta I te whia whatawina, mai le tonu se furu fitu se furu se lau tala, e o atu lava I le lima se lau lima se furu tala. Ona whiriwhiri lea o le upu check-out, e whamautu wai lau whatau. Maritua, whatu mo whamau ngai peo lo swafa antoa, I meri po se numero le telefoni, e maise o le tuatusi. O lo aina I Samoa, manatua, whatu mo le swafa, ma le numero le telefoni. E lua awale mfona e tutongi na ilo whatau. O lo avanoa le online banking mo New Zealand, ma le Visa card, ma le debit card mo so se vai ngau le lalangi. A mai aloa, ona submit leo o lau whatau. O le temi la vai mai ai lau whatau, o le awhiti se wha ai lo ainga I Samoa, e alai se te autostusia I le telefoni po o le imeri. E wha mautu wai le whatau. Manitua, Pacific 40, ma le talo whavauta. She gets them feelings every time I beat it, telling me she with it. She like how I kill it, but she like that ooh na na na, ooh na na na. She like that ooh na na na, yeah. She gets them feelings every time I beat it, telling me she with it. She like how I kill it, but she like that ooh na na na, ooh na na na. She like that ooh na na.
Welcome home, where every guest is treated like a VIP. As you get ready for your departure, begin your journey at the main terminal check-in. From there, head to the VIP terminal on the left and make your way through security. Then, step into a space that feels refreshingly different, modern, newly upgraded and designed with you in mind. At Faleolo Airport, VIP isn't exclusive, it means everyone matters. Relax in a calm, air-conditioned lounge, catch up on cable TV, or simply unwind in a quiet, comfortable setting. As you wait for your flight, enjoy your first round of drinks and a selection of delicious Samoan cuisine on us. For just 115 tala for adults and 25 tala for children under 12, you can elevate your entire airport experience. Simply book online and present your receipt upon arrival. The VIP lounge at Faleolo Airport offers both downstairs and upstairs spaces, giving you the freedom to relax your way. Whether you're sending final emails, joining a Zoom call, or just seeking a moment of comfort before takeoff, this is your place. Talo Falava and welcome. There is no better way to support the 685 than to buy locally sourced goods. Here at Tasi Market, owned and operated by Samoans for the Pacific.